大家平安，jawai tu sua kajam naman na makajina na sulebat. Saka tu sua kajam naman na orta supui na kainwa semas imazai tua kurin tua sangasan. Imazai tua tapuru katu 5 sulatan. Imazai tua 30 katu 5 karam, 50 katu waro karam. 哥林多前书15章35节到58节。Lakwa ki izwa ki wada a maya tutu a namasa ya chau aki kemuta no papa valuten na makuda a kina cawa-cawa no mevalut uri aya la nguru azwa uri su shivusam no ini ka macai ini ka uri cemuvu azwa uri su shivusam ini ka manu mavan azwa kina kemudahan noa inuman a uri cemuvu vusam sakamaya nuka mugi nuka zuma no inuman lakwa a cemas sikiran itu warung ni maju a penena tetua kina kemudahan noa zwa vusam sa pakai zwa yang a nak martamali-mali ya kina kemudahan noa marka ita-ita a vusam pai a vutul noa marka kina cawa-cawa ini ka mama mau maliana zwa noa cau-cau maliana noa muji-uji maliana noa aya-ayam malian a noa ciau izwa kina cawa-cawa noa i karvarvan izwa uta a kina cawa-cawa noa i kacawan lakwa maliana zwa kina ngwa noa kina cawa-cawa noa i karvarvan maliana zwa kina ngwa i kacawan maliana kina ngwa noa adau maliana kina ngwa noa ilas maliana kina ngwa noa marka bituan au a kina ngwa noa marka bituan izwa sika martamali-mali uta a mevalut noa macaya cau-cau namaya tutsu uta azwa cinevela kina cawa-cawan uri maka parak lakwa azwa uri papa valuten ini ka uri maka parak azwa cinevel na pesakuya a nasekurung saka romlak lakwa azwa uri mevalut ngwa saka na pupicur azwa cinevel ta kina cawa-cawan i kacawan lakwa azwa uri mevalut kina cawa-cawan noa vavak au izwa ta kina cawa-cawan i kacawan saka izwa uta ata kina cawa-cawan noa vavak azwa vincikan itu sisiu maya tutsu azwa sanga-sangasana cau-cau ati adam inati itu walu-walu aya a beri-berilah nanga ati adam mana ro paka walu-walu vavak lakwa azwa nai sangas ini ka mavana zwa pu vavak mavana zwa pukina cawa-cawan no te berilanga izwa nga azwa pu vavak azwa sanga-sangasana cau-cau ati adam ina sensen toa ipu i kadunangan a sika masang musal ati adam na kemasi cari vavau no na makuda ti maju kina sensen toa ipu ki na makuda azwa marka kina sensen toa ipu mapolat au no na makuda ti maju na kemasi cari vavau ki na makuda uta azwa marka na kemasi cari vavau mapolat pai na setajara nanga iten toa azwa kina sensen toa ipu cau-cau namaya uta uri setajara nikin toa azwa na kemasi cari vavau cau-cau davite kuno a ivau ai chua kati vutulan
saka kata jamuan kina cawan-cawan ini ka makaya semazua kipu mangwaan itwa pinalawakan noa cemas au aichua uri makaparak ini ka makaya sema zua kipu mangwaan itwa ini ka uri makaparak kuno pasemaravi tutsu tua sini zaza au toro ini ka tina uri matsaya mapolat lakwa uri mapavari tetina mapolat isauni ini ka karipikip no zemai ngazwa beri-berilana drapa pai no zemai nga drapa uri papa valutena ana masaya cau-cau tu ini ka uri maka parak au kitena mapa vari tanga mapolat ayatwa aichua uri maka parak kata kina cawa-cawan uri mapa vari ta maro na kemawa toa ini ka uri maka parak au aichua uri matsai uri mapa vari ta mara na kemawa toa ini ka uri matsai au aichua uri maka parak no na kemawanga toa zwa ini ka uri maka parak saka aichua amatsai no na kemawanga toa zwa ini ka uri matsai toa zwa ki mapasu swanga azwa sini vechik toa sisiwa kai nekaanga matsai tapu pitsuranga cemas tisuna matsai ainu azwa su shika tapu pitsur tisun matsai ainu azwa su pasarapai inaya ata sisarapai nu matsai jen mavanata pasarisario au pitsuranwa ta pasarisario na kemasitwa pinenet kakudan lakwa marwaitin toa cemas na tamakayanga iten na masa kinudan nuata marereng ati Yesu Kristo manasika timu naku sinikiliwa ka markaku vitek kika kezengu maya maparumal kisamulao kipu sensengan parorau toa sensengan nuata marairai ayatwa kemelang mung tu kisamula kiparai tuata marairai ini ka uri maka lavutan aichu kai noa cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarvan tem不吃劳苦为主工作保罗决心为传福音付出代价为了传福音更天天冒着生命的危险这让我感触良多想起保罗众使徒和宗教改革者以殉道精神来传福音为真理牺牲生命今日我们或许不必因为传福音而付上生命的代价但还是可能为了宣扬福音而耗费许多时间精神与体力难道因为这样我们就退缩吗保罗知道很多信徒在面对错误的教导和各种引诱时会受到影响而偏离原本所相信的所以在哥林多前书15章最后他勉励信徒要坚固不动摇而且要持守信仰相信复活的盼望更要紧的是不要怕辛苦要积极做主的工相信为上帝做工绝对不会徒劳无功上帝必会纪念我们的劳苦他必报赏我们喜那亚多抓个jaman-jaman不辞劳苦为主工作satu抓sini pagi ini menemikian我曾因为服侍上帝而倍感辛劳吗喜那亚多抓个jaman-jaman na tinanagmalo akin Tuamana sini pagi ini menemikian nama polat saka kainuli感谢上帝使用许多为主辛劳做工的仆人做我的好榜样我也从他们身上看到为主工作绝不会是徒然的
愿你帮助我追随他们的脚步，坚定服侍主到底。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu suaka jaman-jaman na makatin na misal selang sumupu pilaroy to akay no atsaman tatapa neti sa tapa susui isa mulai amasan sensengan no atsamat dala ini karo makalavutan ay siya kisa mulai imazay katsawam to ataki parai to ataki pusasangan to atsamas ay kana papupiso na tinamangwa tu sa takan edavam taja 平安